onke amsabe esiHebheru ke bawu5 kuno a no e no i no o no u. So but ke u a eyedwa uhlukane kathathu. Kukhona u a omude, kube khona u a omfishane, bese kuba khona umunye u a or even reduced or reduced. So qala ngo a omude. U a omude nangu ubizwa ngokhamats. O a ke banamagama abo each and every a no e futhi banamagama abo, but uzoya ngokubajwayela okwamanje ungaqali uwarishe kakhulu ukuthi okhamatsi ophathah obani. So but lo a omude nje uzombona ukuthi egameni lesiHebheru angithi onkamisa kwisiHebheru ama vowels aba akufani na ku-English aba ngaphansi kweletha njengalo aleph iletha le akusiyi vowel na i-vowel. I-vowel ke esizobe sikhuluma ngayo kuyo yonke le tutorial namhlanje ngizobe ngi-indicator ngo-red okukhomba ukuthi le vowel esikhuluma ngayo, ngoba kuyokwenzeka kwelinye igama uthola ukuthi kunamanye ama-vowel esingakhulumi ngawo wona ngizowenza abe black, but le esizobe sikhuluma ngayo ngizoyenza ibe red. So u-a ke lo it's long a u a omude egameni uba long sonke isikhathi uba mude lo a egameni njengala u a lo aleph ke lo i silent letter esiHebheru kusho ukuthi iletha esiHebheru kwawu2 ama letter esiHebheru ama silent letter adume njengoba ama silent letter, but le is one of them. U aleph uyi silent letter egameni makuno aleph ufike ubuke ivowel engaphansi kwakhe ukuthi ubani leyo vowel leyo bese ke ubiza yona esikhundleni sokubiza u-aleph akabizo uyi silent letter. Kusho nje la kube kuno e ngaphansi ka-aleph ngabe sithi u-e, uyabo, kodwa ngoba kuno a sithi u-a. So ke ama vowels sifunda ama vowels namhlanje awesiHebheru awafani nowe-English othola ukuthi kuba iletter bese kuba i-vowel mhlambe ibe ngapha ka-right. IsiHebheru ngoba sona siqala ukubhala ka-right siye ka-left, asifani ne-English eqala ka-right iye ka-left. So ngenxa ukuthi isiHebheru siqala ka-right siye ka-left, i-vowel uzoyithola kwesinye isikhathi izoba ngapha ka-left i-vowel noma ibe ngaphansi njengokhamatsi vele ukhamatsi uba ngaphansi kuya ngaleyo vowel. Enye i-vowel ithanda ukuba la ngaphezulu. So but sizofika kulawa amanye okwamanje sisakhuluma ngale esibiza ngokhamatsi eba ngaphansi ilike nje u-t but ngaphansi kwe-letter. Alright, ake asibheke i-example yakhe ukhamatsi u-a omude mayisuka esegameni. Nali igama lithi ahadi. So uyabona ukuthi la vele sibize yena ukhamatsi because uyi silent letter ngithi u-aleph sikhulumile ngaye. So ilapho uzozubize iletter khona enonkamisa u-a bese sithi ahadi, yabo, ahadi. So lo uhet uletter het lo vele siyompronounce ngoba akasiyona i-silent letter, but u-aleph ngoba uyi silent letter sithi ahadi. So u-ahadi osho ukuthini? Usho ukuthi 1. So mawubala nje ngesiHebheru uqala ngo-ahadi u1 lo oqala. So ke alright, sesikhulumile yanti yazi ukuthi ahadi kusho ukuthi long a lapha, asisho ukuthi ahadi sithi ahadi. So ukhamatsi ke ufohlala wazi ukuthi u-a omude kwisiHebheru ubiza ngokhamatsi, short a. Yambona short a ubizwa ngophathah ke, patah. So u-a omfishane nangu sithe le vowel esikhuluma ngayo ngiwenza ube red. Okay, nangu uletha mem lo, nangu uphathah ungaphansi kwakhe usho ukuthi ma, yabo masekonje kusho ukuthi ma, but again long a ukuthi ma, uthi nje manje, yabo, manje natural. Okay, ake simbone usebenza kanjani egameni. Angithi uyabona ukuthi uphathah ukhamatsi ebesikhuluma ngaye njengamanje nje ku long a njoba lo esibuya kuye ukhamatsi sengimenze waba black ngenxa ukuthi asisakhulumi ngaye, but ukhona kuleli gama esenze ngale example
amadi amadi uyabona nalo ulokhuzo ofana no y simbiza ngo ayin ngelelethe nayo futhi is one of ama silent letters nayo awumbize egameni njengoba ngithe awu2 ama silent letter ualef lo kade sikhuluma ngaye previously and then nalo amadi futhi naye fanele wazi ukuthi naye futhi uyi silent letter ingakho sithi amadi uyazi ukuthi lo amude lo ilo kade sikhuluma ngaye previously okukhamatsi njengamanje sikhuluma ngopatah amadi yangithi about mude ekuqaleni ubiza abe mude ekuqaleni bese bemfishane phakathi nendawo bese kugcina udalet okudi alright uamadi ke means to stand kodwa ukwi past tense maye kanje ukwi second ukwi third person ekwi past tense osho ukuthi he stood alright amadi uma u-a reduced ke uba kanje ubizwa ngo khataf patah reduced lo a yambona ubhalwa kanjani ubhalwa ebe njengo yambona ulokhuze lesibuya kuye ulo upatah nangu patah lesibuya kuye okade ushort a njengamanje ku-edwa ushva lona yabo lokho ukuthi kuba amadoda awu2 kanje ubizwa ngoshva usva mayisuka yedwa ke egameni uye elokhuze mayisuka yedwa uye abe yi silent vowel uyi vowel silent mayisuka esegameni njenge silent letter ewu alef but yena uba yi silent vowel so njengokuthi nje egameni elithi umfana lo uvele abe umphela angabi na letter angabi na vowel kahle umfana cishe kufana kanjalo egameni elithi umfana so ke kuba kushukuthi nje kube nje igama elithi umfana lesihebheru lapha ngaphansi bekungaba noshva okukhomba ukuthi kuno silent vowel yabo kuzwakala iletter kuphela hayi vowel so ushva but ushva may edwe kupatah ushva may edwe kupatah akushiwo ukuthi shva patah but bese kuthiwa khataf patah so khataf patah ke u-a omfishane o reduced futhi so njengala ku alef njengegama lithi ani yabona ukuthi ani u-a o reduced ani u-ani osho ukuthini I am usho ukuthi I am njengoba kade njengoba mangena ngijwayele ukuthi ke shalom alchem anisipho yabona ngisuke ngisho mangithi anisipho ngisho ukuthi I am sipho mangi introducer ngesihebheru ani means I am alright I reduced a ke lo sesiqedile ngo a sesingena ko e ngoba ngithe isihebheru sino a e o u kuma vowel not o a no e no I no o no u abekho lapha kuno a e o u sesiqedile ngo a sesingena ko ke manje no naye ukathathu naye kunomude kunomfishane no reduced omude ke nangu omude ungabanga amadot awu2 but hayi abheke phansi amadot akanje so ubizwa ngothere ke yena ungakhathazeki ngokuthi lo omuntu ubizwa ngothere omunye ubizwa ngoba no njani umuntu ubizwa ngokhamatsi kanjalo lokho uzokujwayela umusu angithi sebher mawuthi uyafuna ukusifunda kokugcina sekuyinto yakho vele ugcina ukujwayela ukuthi hayi sengiyazi ukuthi uthere lo omude again u-etv ke lo please it's not etv but uthere omude alright nange ngibeke ulokhuza ngimbeke kwi letter bait I'm sorry lapha bekumele ngifake ilokhuza bekumele ngifake idot la okukhomba ukuthi sorry ake ngifake idot black bekumele ngifake idot la ngoba ubait uma ene dot kufanele abe ne dot ukuze abizwe njengo b but ma ubait engena idot njoba dengenzile uba ubizwa njengo v okay nange ubait wethu usenothere ngaphansi usebizwa ngo be so omude lo bese kuthi ke and then
na usebenza kanje egameni ufike kube uba kanje njengegama elithi ben which means sun. Igama nje elithi sun ngeSebheru ulipronounce uthi ben, usho ukuthi ke lapho indodana son. Alright, omude ke lo ubizwa ngoTerey, long okay. Right, nangu omfishane. Omfishane ubizwa ngoSegol, yena unamadoti awu3 ame kanje, ubizwa ngoSegol. Omfishane ubizwa ngobani? Ngosegol. Ngimbeke ngaphansi ka letter lamed, bese kuba ulamed ubizwa njengola ule mase kunoSegol. Alright, naku la igama lokho ungakunaki lokho bengenzela nje for ibonus ngizokutshela ukuthi okwani lokho okuyelo la uformal no final form, but ake sibheke la njengamanje melech leli gama lisho ukuthi king. Melech means king, okay, inkosi. Alright, uyabona ukuthi melech ukuthi abafishane melech akushiyo ukuthi melech so kusho ukuthi inkosi. Okay, umem ke lo uletha mem, but uma final form kuyenzeka abe ku final form uzoba kanje uma final form. Njengoba ngibhalela ngenye ngabhala ngoyellow not ngoblack. No calf futhi lo calf kahle kahle uletha calf yabo ufika wadlula lapha phansi emgqeni, but if ku normal form engasi final form uba kanje kwi square ajikela mayefika la akayi phansi njenge final form yakhe. So but lokho it's a bonus kulokhuza ufundile kuma Hebrew letters mayelana nama normal form nama final form. So but namhlanje sine lesson imayelana nani nama vowels not ama letters. So alright, short ke lo obizwa ngobani? ngoSegol. O reduced ke ubizwa ngohataf Segol. Uhataf Segol njengo hataf patach esifunde ngenhla naye unoshiva, kuba kuedwa ushiva, bese kuthiwa anti uyakhumbula manje besikhuluma ngoSegol okade ku short manje sesikhuluma ngo reduced okuhataf Segol. Short besimbiza ngoSegol, but manje u reduced even further simbiza ngohataf Segol. Okay, njengasegameni elithini Elohim yabona ukuthi uba mfishane lapho Elohim, so Elohim which means God. Alright, short reduced sesiqedile ngabo sesingena ko right. Omude ubizwa ngoHirikyod. Why kuthiwa Hirikyod? Nangu Hirik lo dot lo mawungaphansi lo nkamisa dot lo maye ngaphansi kweletha njalo ubizwa ngoHirik. But mawufuna ukuthi kuba uHirik oshubani usho omfishane, but if ufuna kuba omude kuba uHirikyod should add no yod lapha ngapha ka left we letter, ufika ubeke uHirik ngaphansi phinde ubeke iyod lapha ka left we letter, so bese kuba Hirikyod should la soku kanti makungena lokhu kucishe kuba yabo so uma engekho uyodi kuba uHirik kuphela leyo nkamisa lo noma leyo vowel ithi nje kuba ushort right. So lapho so Hirik, so njenga segameni elithi ish yabo ukuba akekho lo yod bese zothi ish. Manje ngenxa ukuthi kuno yod igama elithi indoda it means man balibiza ngo ish. Nansi enye bonus futhi engikunika yona ukuthi uletha shin lo uletha shin ke uyakhona futhi ukupronounce njengo s hayi njengo sha lapha, kodwa upronounce njengo sha. Upronounce njengo sha makunjani na njalo maye ne dot ka right phezulu ka right upronounce njengo sha. But if ene dot ka left upronounce njengo sa ubizwa ngosin akabizwa ngoshini. So ukube nje ligama lithi ukube nje lapho lo shin uno dot ngapha ka left bese zothi is, but ngoba
ushin une dot ka right sithi ish but lokho sikufundile futhi kuma Hebrew letters sengunika ibonus nje kodwa into yaziyo mawuthi uqale ngokuthi ubheke i-tutorial yami yama Hebrew letters before uze la ngoba vele kuyasiza ukuthi uqale ngelocause nge-tutorial yama Hebrew letters ufunde uqede ngama letters bese ungena kuma vowel mase ufunde ngama letters once wangena kuma vowel sizokwazi ukwakha igama ke manje noma iliphi igama leSebheru so right you are ready to go so long e ke lo siyadlula ku long e senze example ngegama elithi ish elisho ini indoda right siyadlula ke sidlulela nangu e omfishane ubizwa ngohirik njoba ngishilo ngathi mengekho iyodi lapha akusho ukuthi uthi nje kuphela kuba e omfishane so ubizwa ngohirik lo e lo so akufani ke nathi kwisizulu neEnglish e wethu kuba uline oso bese kuba ne dot ibe ngaphezulu so lapha kwiSebheru dot iba ngaphansi futhi nakhona ngaphansi kweletter so nayi letter i-silent letter ebizwa ngo-ayini vele ngeke kubizwe yona kuyobizwa i-vowel ngaphansi ingakho igama elithi leli ivrit uyambona lo kade sikhuluma ngaye previously omude uhirik yod yena ingakho sithi ivrit yabona so ngicabanga ukuthi ke-understandeka la uhirik lo alright bese kuthi ke angithi sesiqedile ngo-e omude okay u-e omfishane or reduced asinayo sino e omude no-e omfishane bade bonke alright oqala ke futhi long one ngakho ngithe long one ingoba o omude oqala ubizwa ngoholam ngithe kwiSebheru kenzeka ukuthi i-vowel ibe lapha phezulu kodwa ka left we letter phezulu u-o ke lo ke u-o nje omude njengegama elithi anochi yabo lo khi nanglo e anochi yambona lo khamanzi esikhuluma ngayo ekuqaleni u-a omude anochi kusho ukuthi kahle kahle la nje kunama vowel amade kuphela yabona so anochi igama elisho ukuthi I am mongafuni ukuthi ani u-anochi lo is another way of saying ani u-ani sikhulume ngayo ekuqaleni igama elisho ukuthi I am mangithanda ukuthi mangingafuni ukuthi anisipho ukuthi I am Sipho ngithi anisipho ngisangasho futhi ukuthi anochi Sipho so anochi ushuthi usugcizelela akufani ukuthi ani usugcizelela ukuthi I am Sipho I am the one who've been with you all these years shuthi nje njengoNkulunkulu nje umkhulu nje uNkulunkulu angasho I am God I am the one who created the heaven and earth so ushuthi usho I am ogcizeleliwe uyabona so ke okay uanochi ke lo so sikhuluma ngoholam nango holam so okay u-o omude ke lo holam vav okay kungani simbiza ngoholam vav yena nango holam vav ingenxa ukuthi siyazi ukuthi lelicasha leliphezulu ibizwa ngoholam but lokhu kuyaba uletter vav kuyaba iletter lokhu but lapha uma kuthwele uholam ngaphezulu sikubiza ngoholam vav bese kuba i-vowel kukodwa kuba unkamisa kukodwa so but mawukuthola kume kodwa kungenayo ichashaza ngaphezulu egameni kuba uletter vav but if kune holam ngaphezulu kuba i-vowel ephelele yabo i-vowel yakho seyizoba kuphike manje seyizoba ka left we letter nansi letter tav i-vowel yonke le u-o omude futhi nayo igameni elithi Torah igameni elisho ukuthi lo Torah uyabona ukuthi lapha u-o mude Torah no ukhamathi lo omude Torah yabona so u-o omude ke futhi so ke njengamanje sesizokhuluma ngo-u omude no-u omfishane bese siyavala nangu-u omude obizwa ngoshurech okay lapha ke it's long ushurech nangu kuba uvav one dot ephakathi engekho phezulu kwakhe umehluko phakathi kaholam vav ukuthi uvav usuke ethwele uholam ngaphezulu but ushurech uvav ogone idot
uvav oyigonile idot akathwalanga idot. So njengegama elithi anahnu elisho ukuthi we nabo abafishane nange lo shivalo kade sikhuluma ngayo ukuthi uyi silent vowel. Angithi yabona lesithe anahnu asibizanga vowel la sibiza ukhet anahnu nange lo u egcineni anahnu uomude. So leli gama lisho ukuthi we, yabona. So mangithi nje anahnu lomed ivrit kusho ukuthi we learn Hebrew. Anahnu lomed ivrit kusho ukuthi we learn, ulomed kusho ukuthi we learn. Alright, uke lo. Okay, ukiputs ke uso short u uno dot aba diagonal dots. Ngiyaxolisa futhi la ukuthi angifakanga ilocause, bekumele ngifake futhi ngikhombisa ukuthi ushin lo. Angithi yakhumbula ukuthi kahle ngithe for a bonus ngithe uletha shin le letter shin kuyenzeka ibe ne dot ngapha ka right phezulu noma ibe ne dot ka left. Manje dot ka left kuba usin. So but in this case ushin. Alright, ukiputs ke lo iyomfishane unjalo umfishane kanti ngimthathaphi iyomfishane omfishane njengegama lethi shuvar which means utterly broken. Kusho ukuthi hayi ukuthi uphukile nje kancane, uphuke wafahlazeka nje, uphuke ngendlela exakile, utterly broken. Igama lethi shuvar ke lelisho ukuthi umuntu uphuke kabi. Nangu omfishane shuvar. Alright, to remind you ama letters besikhulumile nje ngabo kodwa sekuyilocause sekuyibonus besikhulumile ngawo kwi previous lesson. No letter aleph, letter bet, letter gimel, letter dalet, uhey, uvav, uzayin, uhet, utet, uyod, ukaf, ulamed, umem, unun, usamech, uayin, upay, utzadei, ukof, uresh, ushin, kuyenzeka abe usin bese kuba utav. Alright, ama letters eSebhere awu 22 ke lawo. Alright, bese sidlula nje kuwo. Toda Rabba, thank you so much. Enjoy Hebrew lessons with Sipho Ndimande in Jesus name. Amen. Shalom.